Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan IFC Makassar. Kali ini saya mau keliling malam hari. Aduh, itu terlalu besar itu suara kanal pot itu. Kita ini mau keliling mutar-mutar di Kota Makassar malam hari. Karena sekarang ini baru pukul 7 malam. Ini sekarang saya masuk di Jalan Ahmad Yani, di area kantor wali kota. Ini kantor wali kota. Di depan juga ini Poltabes Kota Makassar. Kita pas berada di posisi depan lapangan Karabosi. Ini kita belok kanan di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi kita ini masih di area samping lapangan Karabosi. Kita masih di Jalan Jenderal Sudirman. Ini kita pas berada di posisi di depan Monumen Mandala. Ini monumen pembebasan Irian Barat. Di sisi kiri itu Rumah Sakit Plamonia. Ada juga di depan ini Hotel Novotel.
sekarang pas berada di depan Rujak Gubernur Sulawesi Selatan. Ini lagi mantap ini lampu-lampunya ini. Ini apartemen yang sudah baru jadi, apartemen 31 Sudirman. Dan ini adalah lampu merah batas Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Dr. Ratulangi. Jadi di depan ini sudah Jalan Dr. Ratulangi. Jadi sekarang ini kita masuk ini sudah Jalan Dr. Ratulangi. Jadi sekarang ini kita masuk di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Dr. Ratulangi. Ini ada sisi kiri Hotel Ibis, dan ini ada Wisma Kalla di sebelah kanan. Posisi kita sekarang masih di Jalan Jenderal Sudirman, pas di depan Mall Ratu Indah. Kalau di sisi kanan itu ada Toko Agung. Ini juga ada Cafe Agung. Kita isi bensin dulu. Ini sudah kedip-kedip ini. Jadi sepanjang jalan dari Jenderal Sudirman dan Ratulangi, pom bensin itu ada cuma satu yang
ada di jalan itu. Pas hampir ujung di Jalan Kakatua. Ini yang di sebelah kanan kita masuk di pom bensin. Pas sebelum hotel Monolog Hotel. Oke, kita lanjut. Ini baru-baru isi bensin di area Jalan Dr. Ratulangi. Ini di depan ini kalau kita terus itu adalah Jalan Macan, tembus ke Jalan Petran. Jadi kita ini tetap berada di Jalan Dr. Ratulangi. Kita nanti depan ini belok kiri di samping Rumah Sakit Labuang Baji. Nih kalau kita belok kanan menuju Jalan Kakatua. Ini kalau terus tidak bisa karena satu jalur. Jadi kita masih di Jalan Landak di samping Rumah Sakit Labuang Baji. Kita masuk sekarang di Jalan Petran Selatan. Ini sudah ujung ini, mau masuk di Jalan Sultan Alauddin atau di area Pasar Pabambaeng. Kita mau menuju di Jalan Nandi Pangeran Patarani. Sekarang ini pukul 7:30 malam. Ini malam Jumat. Jadi jalanan juga lumayan lancar. Tapi ini ada kemacetan sedikit ini sebelum belokan. Oke, kita lanjut. Kita ini sudah mau masuk di Jalan Sultan Alauddin. Sekarang kita ini berada pas di area Pasar Pak Baeng-Baeng. Ini sebelah kanan, sebelah kiri. Sekarang kita ini berada pas di area Pasar Pak Baeng-Baeng. Ini sebelah kanan, sebelah kiri.
pas di depan markas besar Brimob. Jalan Andi Pangeran Petarani. Ini situasinya ramai. Tidak ada masalah ramai, yang penting tidak macet. Kita ini putar balik karena kita mau masuk di Jalan Mannuruki Raya. Jadi di ujung Petarani ini tidak ada lampu merah. Kita lah yang saling pengertian untuk saling menunggu. Seperti ini, oke, kita lagi yang masuk. Jadi ini sekarang masih di Jalan Sultan Alauddin. Tadi kan kita di sebelah kanan, sekarang sudah mutar dan kita masuk di Jalan Mannuruki Raya. Ini jalan alternatif untuk tembus di Jalan Dentata
area Malengkiri. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me. Oke, sampai di sini dulu video FC Makassar. Terima kasih yang selalu support, memberi like, komen, dan selama ini selalu mengikuti jalan-jalan bersama FC Makassar, khususnya Kota Makassar. Terima kasih banyak. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.